школу. Тренировку здесь будем убрасывать. Ербол, темір көтермедің бе? Тренировка с 10 после обеда с 4. Каждый день? Каждый день. Вот там в пятницу, кто как раз пойдет в школу, значит, после обеда с 4 тренировки. В субботу, когда основная масса идет в школу, значит, тоже с 4 до 4. Ana kur kesmeyi toktasın. Soğuk yatasın. Al, koy, dur, durma. Niye dur? Kır yok. Al. Hani. O. Kır bizde. Evet. Hani. Hadi. Can başlasın, can başlasın. Koysan can başlasın. Can başlasın. Az koy. Grup yapsın. Can başlasın. Bakalım. Hadi yapsın. Hadi grup yapın. Hoppa. Haydi lan. Tez ama. Var. Hadi. Ya yapsın. Kırma diyeyim. Al sağda. Haydi lan. Paşam. Kirin ol git. Жақсай. Пошел, верно, ал, қой. Жаса, тұрма, жаса. О, тағы да, опа, молодец. Тағы да. Алла, вперед. Ал. Тұрма. Қолын байда. Груз. Кеше көрсеттім ғой, груз. Көтер аяқты көтер. Артақ аяқ, байлағын аяқ көтер. Бара бер. Kalsan şaltök.
берейін. Ой, күресіп беріп жатсыншы. Екеуі күреспей жүр ме? Жаса бер, көр үйрек. Ар жақтан түр. Басқыш жәнені қайтала, көрсеткенді қайталау керек. Әлі. Тұр. Ой, стал.